Шăхавда жав. Курман илтмен марха ана Федор Иваныч. Хой әмеренче пайдах буланы. Буласы анзат ябала. Нумайышне хой тереслене. Тереслесі кыткысрах, ай кыткысрах. Ун бек чухне унын тепчевшет юзімліхеде, бухгалтерін чыгылдышлыхеде тубынны. Тереслесе пітерзесін бара түйреліх, чынлық енебе прокурордан үксе юлман. Шапла юлман, ятлы сумлы, пысык вырынталараган шинсене де күрендермелекне унын. Шабах, чун шерепе шав шахавра бараланы шинсене черерен шеллене был. Эх, шеремет, шеремет, тәнчере усал эш тумасыр пурынма, пулдараймастаны. Шахав да жав. Машинка ба шаптарнисене де, алдине пілесрен хораса пичетлені еверлі саспаллибе тәріленісене де, кукыр-мағыр ерешленісене де, етада хойзен чын-чын хушаматне кыдарса ширнісене де сахалмар дереслене был. Шин тереслік ширать. Ана тупасшын е партий обкомне, е райкомне ширать. Тупса барына тереслік. Эдем шаве бир, эдем йынышат бір. Пәрбірне күрендерет бір, пәрбірне кышлат бір, шиет бір, сымақлат бір. Пушкинче булас, шемжешкен пыжалі яланақ ширепшінна амандат, денече. Нумай біренне, Ослада ыры кымылы жин яланақ чунебе жиреп. Шинна узал сунмас был, унбек шинна пәрбір айван омсанжы. Яланақ баралама бұхад. Унбек чухне Федор Иванович хүттегіне, таса жинна күрендерме паман, шук паман. Шахавда жав. Юреха ыттизем шинчен жирны пулсасын, сурмаллагына, кушахаве вара хоен шинченчке, ага ышта мыскари камиче. Партий обкоменчен шахават юре хайпатне яма епле шикленмен. Райкомын пірреміш секретарі шинчен ширзасын обком инструкторы де булин килсе тереслеген. Е заведующиех перзешидегенче. Солдаве кунда урықлара кеккен. Шахавжы райком секретарне тюрренех айыплама солдав тупайман. Ыштан туптырдада. Эшке жігебе ашкынман, бұрламан, инге арымзем батне чупман. Тахтаға, секретарь, тахта. Візем, шахавжызем теменде шуғышласақыларашы. Кетсектір. Анчах Федор Иванчын тюрре тухмада солдаве жүк. Ав мен жирать бір Кураков хушаматлыскер. Була секретарь, була. Элекірех район юлса быныне аслызем шапла ынландаратшыш. Райком секретаризем учитель булныскерзем, райштовком председателі де историк. Бізем ялғушалықне бише пуслықта білмеші. Райкомын паянки секретарі Иванов Юлдаш зоотехник, икіміш секретарі инженер. Эшхел калкал пымалла бекте пыраймаст. Шав Иванов хушаматлы пірреміш секретарь, иге жол хушинче перін патра пухура пәрхут пульчы. Унда да кашхинежеш персешитрде пуху пәтсесінех машинебе тухса шывынжы. Пирин ял хура жирма ятлы. Бұл район центрінчен тавады шухрымрагына вырнашны. Анжақ пирин ялда Иванов Юлдаш хой күшепе курман. Райкомра иквише автомашины пурдеші. Иванов Юлдаш хура жирмана автомашины баш жүрес шук, обкомын она вертолет илсе памалла. Пирин ял ширмана шуса андыне хоть күберен курдар. Эх, эдем, вертолет ақ бар. Кыларат дешав шуғышласа Кураков хушаматлы эдем. Тақтаға, Кураков хушаматлы шинзем хура жирмара чынласақ бұр. Пірне кыштақ астыват был. Анчақ хожа жи. Пидехте күреннескер булас, е пышлық сене курайманскери. Шабах хыравша жинақ маренде, хой хушаматне кытартны, кувал аван. Унашкал хырамасыр жирагана кымылламада юрать. Була хамалалла, була. Райштовком председателя булза пирен ялшинны Николай Матвеевич Лисин ишлет. Пирен шар үстерне шакыр тавара шисешін бульче агрономра жүрері. Мінле мұқтавлы әшсемшін, мінле сывапшын күжарчышына района.
Леш анраны минрене бағытыра районда чималдан клеверба люцернана тептуре, колхоз фермисене утазырқы баржы. Унын оссырдын зырхытланыве районды управленере ішлегенсене килешре. Она хойсем батне сыдырсе кайса, ожы вырын бачыш. Унаш калшин был хойшын термешет, хойне валли шулхывать. Ундан ба ав райштовкон председательне шитре, карьерист, чын-чын карьерист. Халі шемже буган айра, йыл-ял кулаган машинискі шумра, хулын укшакы сере, патшалықын игі янды машине алара, анағына хорадать, чындықшын керешегенсене кунбамаст, ебалдысене шулда, мулда барать, блаш, пырса ангалаш. Федор Иванович түзеймесір кулсаячы, еплерек шатлаттарать Кураков, хашатра ішлеген бе пірбегех чарлаттарать. Курайманлық темін патнеде илсе бұрачав, тада мен сырмаклать кабыл. Лисин районды кыткыз ыйду семшине ал сулмағынықны. Элек чывашсем ял етті ял еннех бірне тенеде күнжын пулсасын хура ширма худ кубас. Хура ширма ыран паян ширмана еванса гаять. Николай Матвеевич амышын киле ширмаран катара, эрози ун килне часах ишес шук, уншын пулсасын, хойын ошы вырынне сыхласы, еш башкарах, пызыкрах вырына эшлеме кучасы. Шаванба Федор Иваншын пугана якатсалараган вырынне кунсеренех хапылласа шулать. Ай-яй-яй, ай-яй-яй, бат шундарать, бат парать Кураков. Она шешмар лисинада тивредеть. Терезех хиради? Пушлық сембе ебалдадас ела пурха лисинан, пур. Тень ебалдиллихте мар, итлеме хонықны, хушнине пурнышлама киліштерні ытларахунын. Федор Иванович шахавре терәслеге ынланма бігенет, шамкине картландарзақ шуғышлад. Лисинада айыплама пыхать выл, аха, кыткыз ыйдуземшине ал суладын, хывын табан ялута саншын худ кубыскына. Юрамасть кунбегішлеме, Николай Матвеевич, юрамасть. Пилік шул председательде ларадын, эрозие чарасезе нименде тумастын, нименде. Хувара былаш, пырзан галаш. Федор Иванович Кураков шехабе шине шапла жирма шуғышлары. Лисин юлдажа ширура кытартны шитмендіксене пәдерерде райкома ширза пәлдерер. Терес пәдерір шитмендіксене эс хизепри Николай Матвеевич районды совет влашы эс пуриншінде ответлы. Пулыш хаван ялна пәдер ширма шатрасене. Терес себе каласасын шехавнеде санын ядуба ширны. Парти райкоме шин чунен ширми шатрине юзать. Ку унын теп эше. Хушалық ыйдаве уншын икемеш вырындадырать. Хушалық ыйдаве райыштовком апаче. Е эс пажырхан мазыр, шуғышламазыр, лапка пурнышпа пурнатшыны, лисин юлдаш. Тăхта хагыштах, секретарь, тăхта. Шахава хавандан сәвірмеші мыл. Хутне ына ширма хынықны. Шабахта еп хам айыпламари. Ах, йывыр икен хавнахав айыплама, йывыр. Федор Иванович шыхав жіне неменде жирмаре. Она папкына бірахры, ондан пүлемдіріх каллы-маллы утма бігенжі. Шук, сазардығақ терес шуғышта келмері, тада тарынрақ шуғышламада памарыш, телефон шынгырдатыры. Арымемен. Чүрежерен пахрыны хыт, мен бұрында, шинзем херден мегаяшы, шандалық еплерек, кебесене шуза шакырым, еп иреклі. Эс иреклі-ха, иреклі, шуғышлары райком секретаре, тада міншін канасмар. Хула херринчи варманда таптара күлі бұр, ширане хайырлы, таврара хыр вармане, сывлышы шербет, сывлазадыр анаймастын, баянақ курортлард. Шавынпа канмалы күнсенче күнда халық агату ирибек тапсадухать. Херденні лайық паға сывлықшын усылы, анчах, шахав хеве керцеп рахны черепбек хой жинчен аса илдерет. Міншін шарламасын, илденет хылғара арымен сасы, пыраймастып таня, хура жирмана гаяшын. Кан мада пәлмелле, Феде, эс эшшине евандарса юла юпса бұрынмақыны қалшыны, эзір Андрюшева кайыр, юри? Арымен кымылне пузара сезе хушса хучы,
ыран пірле каны бір, халлеге тане. Бұл пір хушы мұшырын кымылне білмедірішрі, кымылсырланшы әнде. Телефон трубкине хурсасынақ шаплагалары бұл. Чәрі убышка бұрышынчех толық арымбек бұрынадып. Тепре жүхне үбілі умінчех шамнашкал пергелешет бұл. Міндібін, херарым, убышки хойбе юнашар бұлныне юрадать. Онада ынланма білмелі, унында үттізем хырахиех бұрынас келет. Хынанада, кинонада каяшын бұл, шивада керешін, канашын. Федор Иванович бара пәр темінлі Кураков шырзаяны шығавшын пүшне ватсаларад. Тен сурмалла жеш, хура шырмана піррешітсе келнебе шывшура шыр шыміртерме чарайыны? Шук, шығавне она районды ялхушалық управленінче ішлегенсене тереслеме хушас. Терес, хушаста эшепетне, пәлчір, хойсем начар ішленіне, туйчыр, шынсемав партий обкоме таранах шырма вышларыш. Тохтаха секретарь, тохта, вишерен андух, ан, тонзырлан, шығав жираган Кураков чүннеде біл, черешін шкевыл, он хуйхи-суйхине де черюбатнейл, колхоз эшекелешін шунаганскер буласвыл. Эс шынна ынланмасын пулсасын, шак білімре ахалех вырынжышын саларадын. Ахалех, апла пулсасын, пуганна тебіршінна халаласақы бар. Бұл санран лайықрақ әшлі, лайықрақ, есанын намыс симес пәтнеи, урыхисене тереслеме памашымыл, ав Кураков черебе хевре ешылдадад. Эшлетер хахывын пуш миммюне эшлетер, комоскаланса ангайдыр. Шене шуғыш пырсагенерен Федор Иванович савынсақ каят. Шук, она вертолет кирлемар, шуран тухса удадяк. Уже сывлышпа сывласа чунне бусарать. Леш Кураков дегене терезех ширать, партии райкоме бактебек ялсембе сахал ішлет. Терезех сахал ішлет. Инструктордан пушласа райком секретаря таранах колхоз правлений вырнашны теп ялсенче ытларах булашы візем. Пір-бір пыдырмақ сіксе тұқмасасын, хурашырма бек ялсене шитсе курашын мар. Балгу енебе эже начар ергелене есі секретарь, начар ергелене. Кураков ав санын шитменді күсене курны, уншын она санын тавдумалла, еспур, бады хербе кирлі-кирлі маржын тарық саларадын. Шықава хавынран сәбіресшін, хавбатнах ярзабанышын обкома тавду. Федор Иванович пүлім алықне питірсе райкомран тухры. Шандалық баян, ыдармалла да мар. Темешегун каялла самаях сулғынданнычы, кашсерен тымда үкелері баян бара сап-сары шугуне. Ытлашы шарахақтамар, кондорлаши десі тада биш зехет. Ав, сумка етні хулашыннысем күлі херрине каяшы. Ымсанмалла, анчах балда ытлашы бек үгенме. Хура жирмана каяс шул варман бидір бұрдад. Варман сывлышы бе сывласы, шуран удасы, мінле баға. Леш Кураков дегенне она ахалех хура жирмара піррешеш пулны десі айыплад. Уе хирізенче пулныға, пірремар пулны. Шыннызем беде калашны, бұл тересех. Анча хура жирма пысы колхозын пірялі гына, колхозын тепялі упнер ятлы, бұл хула хирринчех. Федор Иванович унда ытларақ кергелене, хужалық ячы де историлескер, херле сухашы. Улыштармалла энде, ына, улыштармалла. Эже хеле ячы шыбінжен келмесеха, элекрех шах хужалық хавшасақ шитнече. Юрий Степанов, инженерат председателі ларных ишін, колхоз юзанса кайры демеде юрать. Юрачау, хужалық эшне юрадаганскер бүлче. Парник сем тусатулдарчы был, май уяветілне хулара хыяр сутреш, энер помидорда пулны дереш. Хулари заводсем пулышнебе, эне вылых фермине, халь комплекс тешеха она. Шырандарзалар треш, шуха, эшне хелне, вешлеймен, вактебеге пайдах, анчах комплексе пір-бір заводпа пірехінде. Пәдеміш пейлзен, ку колхоза тиргемелі мар, мұқтамалла жеш. Хула алды айынче эшлесі шымылы, шук, йыбыр. Эрози тенерен, шак колхозра жеш, ширма шатра ижеледи, районе бех каныш памаз шак типшар, районе бешеш темар, республики бех,
Америкари пірлешілі штатсенче кирлі даран шумыр жывать, шереде пуяншыр. Унда да ау, эрозия пәдем шыржывын типшаредесе шутлашы. Унба керешес эшре, пирен шыржыбыра да керек арги евалаза лараган жук. Анчах хыш бір хушалықра е ал шитмес, е укши деньги кезікірек. Ураба шүлепе шуммандасылаган сукмак баудать Федор Иванович. Утнымайын шыхав жираган темінле Кураковпа ошра тавлашать. Шапла районтавыл керек арги евалазаларман. Хирди ширма шатра сывегесене люцерны актарны. Бесене хал никам да сухаламас, шеремлензех ларчыш. Ялбаял хушшинче шула асфальтлашы, ширмесенчи шившулне бетонба хыдарсағы барны. Тада урых мен туны, шуғышлат Федор Иванович, шичі сагыр пәве белене, урых, неменекте туман, неменекте. Шер шаплыбе хижелет, ишелет шав, ытлашы кулянма кирлехте мар, эрозии пәр районда шеш типшар гүлет пулсасын, республики бехвал, республики бех. Райком секретаре хойне лапландарма тырышать. Эшсем районда начарахмар бырашы, тырбул тухеше үзет, шулзеренех үзет, вылых шерлих валлиде абат шиделіклі деме юрать, шаванба фермасен тухешеде шулзеренех хабарать. Обком пленуменчеде района сахалдарах критиклеше, хашатсенчеде хурланы тексе илни сахалтел булать, тепре чухне пат-пат ырлагаласа да илеше. Кувара партий райкоме терес эшленине пілдерет. Юла юпса бурынман, пәлне даран тұрышны, районшын хойнеде херхенмен, канмалли кунсенчеде эшлене. Федор Иванович хой кыштах лыпландыне дуять, таврана дингерет. Бармане вада. Хурынсен кучы хулын хуйырлы. Пат-пат тел булаган шыгасем хывылланны. Кереш юман хапхаюби тухмалла үсне турачысене сарза барақса, ытты йывышсене хезет. Техім сыблышпа бірлех шыреген шулчысен шыржи сымсана керет. Йывыш хушшибе вырдаган ураба жүлі түйп-түйре. Анчах кивелсе кайнывыл, шытыклы-путыклы, вырыне-вырынебе лагымсенче шывдырать. Ун херребе хывны утма жул, ундалла да, кундалла да парынать, шап шуты да шын-шын ягалсаларны. Ку утма жулба район центрне эше сахалмар жин жүрет булас, шула курк сырма памашы. Сазардық йывыш сайральчы, ура айынчы курык вайланчы, тагам ядарласа акныбек шаране үхлемледе шыра. Шак курыга азырғареде райком секретаре кежех эшши бұшланаса азайылчы. Ах, вахат, энергына шураги иртерне бек туйынат, кежех уды жулмада тухмалла. Ундан тыры бұрза варлахывмалла, патшалық апамалла. Каярақпа хымлад атмалла, шырулми кылармалла. Черетпе келсе тұраган шак әшкілірек ирдет унын бұрнышы. Бұл елдақ ына бұхынны. Тепре жүхне пір бәтшен ларза, тұрышсақ шуғышламада бұқыт жүк, хыбаланмалли, баскамалли тубынсақ бұрад. Утмажыл кыштақ айлымалланчы, ундан сасардығақ шүрчерелле бұрынса шара хире тухре. Шара дені тересех марінде, бұрман бабынымай хир сасардық шара күрінад. Уйне талкышпех клевер акны. Вырман куреге чергуши таранақчы, кунда вара клевер лутра, темен-темен үсет, вырыне-вырынебе сайралны. Шереде энде, шуре келлі вырман тапри. Ачаш-ача хырах искер, юндарма юратать. Шалгым шумырда нумаяқ шумаре, вал ав танк-танка хытсаларны. Клевереде кайрах юлзе үзеген курык, люцерны шулмалла булать, вал бур ларать, чуна тарықтарза. Кун таврынсасын кыштах үссе каятте, майра түммибе хеп херле чечек кыларса дулдарад. Шабах шидеймес люцернына шак курык, шидеймест. Клевер марха кунда тіліндерегенні. Ширма шатра шиклендерет, меже ширма кунда. Пәрре, икке, вище, таватта, пиллек. Бізем варман ошынченде, Федор Иванович тараган хирденде бұшланашы, анышалла ансагаяшы. Лере айлымра,
хура шырмалара тілде пір пызык шырмаба бірлешеші. Пидех тетарын чынғы шыранды шырмаба бірлешеші. Шагенде хура шырма яленчи шинзен ингеге сингеге. Федор Иванович пір хушы пахкалазадычы ялбатне еплерех тюррен үкмеллине сынаре. Варман херринчи сукмак тюререх пуль, терес, шивыхрах, вармантан тухаган темише шырма пушы варман херринчех пір шырмаба бірлешет, ундан янгах хура шырма еннеллян сагаять. Варман пәтсесінех шырма тепенче шүрхи шыв шисегайны шырлан көрінче. Томлы шәрі сап-сары, анадалла анны жемен шырма сарылать. Он тепенче тата айлыменче кетю жүрет. Әнізем пишнечие шырлыбе хымыр, майрагизем лакпа сырланы бек хуп хура. Райком секретаря кедюже тюрех азырхаймаре, быртныжи, ларныжи каламахен. Федор Иванович умне валсазардык сиксе тухре. Хутланман урине аяккарах ывытса удать хой. Хулбуши урла хура саран сумка жакны, аллинже эрешле шешке туи. Вельветран шелетне хулан кебебе, вельвет шылаварба, туфлиде вельветранах. Шиннитем жын шак материала хабылланы булас. Тада тиргемеллей унжын, эштуменде. Туртмалли жуги, ыйтрывыл тыдынчықлын, кыштақ шетне саспа. Ундан тин хой лацырдарах перзе яныраны сывый тере. Федор Иванович туртмасть. Анча хой бебірле яланах фильтрлы сигарет чиксе жүрет. Пирус шинба паллашма булышать, пәрчілге хывыр тубынать. Туртма пырахны пір пилік шул шидедінде, аңынчен хойде сахалмар тедірне. Туртма хонықны шинна шак туплы шыршылы тедімсір пұрынма евіріне пілет был. Хойде тебір жүхне тюсеймезірі етақшан хонықны йылана азайлзе сигарета хушса шыршлать. Турдаган шинна пілет был, пілет, хыреме вышсасын химелли ыйтма ваданать, туртмалы ыйтма ваданмасть. Райком секретаре кедюшен хыды шынырла алне чымырдаре, кымыллан кулса, кедю кедедері тере. Склеросы море пәдерет мари, пиру заман сақыварны, хойне-хой варшры был. Пурынат бірдет-бірде, пурынны, кедюші дубаймас бір хурашыр мара, ағы черетпе азапланат бір, тесе туйбе энесем еннеллетілдері. Пәчен чухне шуғышласа тарықса жүрене буласы был, ағы халі ютшин умне ош варгавне шағырақ кыларса хуче. Шинны шулланныскер, батталлах сулынны демеде юрать. Черепеннебек шүлелі тұраган кіске гастарны шүйше, шурмаллах кавагарны, самаяқ шаралны лепки ахалде пызык шамкине татақта пызықрақ кытардать. Хуп-хура күші пызык. Федор Иван шакшинна ташта курны бек туйре, анчах оштыне, тата хышанне ниепледе асайлеймере. Сас иде палланыскер, илтнескер, леші бара ана, тюрех паллаза илчі булас, шине-шинех андықса тедемешетні ғышын, хынана каятыны тесі ғытыры. Шук, ужылма тухрым, васка масыр тавыржы райком секретаре. Ужылма тухрым, шириплетревіл урықсымақ тубайман бек. Сиретел болдым да, ышта күрныши тесе шуғышладып. Кедюші онашан масырдарақ тенгерже, кулампек киде туревал, куші бара че еленеден тезех тавырнын дуйынчы. Хелле пухыра күрнычы булас, терес, упнерде, тухса калашрар, хушамадыра манны вара кашарыр. Кураков асилдерчелеші, кушмаятла. Ара, шалыныш тупнын хуравлары Федор Иванович, тада теленмелі бек теленчі был. Еплеха тюрех шахавшына тел булмат евре, юмахрибегех пулса тухрегу, юмахрибегех. Херле сухашы колхоз пызык пулныран, пуху иртерме десе кашни пилік шинран пәрер уполномоченный суйлать. Пуховне хелле упнер яленче иртернече. Шабах Кураков та тухса калашны чунда тохтаға мен бірге чыши. Азилдем тере райком секретаре бара сазабах Кураков мен бірге тухса калашныне каласа бамадыдынче. Шәрбе начар узы курны жинчен, эрози хушалыға пызык сиен күні жинчен, тәнжіре темендерді тип шарда бур. Үссе житне тырра булла пыр жабать,
Шырық шулда келет, шыв дебет, завод хапрык, хунаныран юханшы бараланать, хақлы еші чарчунзембе пулысене де шыткын этемсем пітереші. Анжақ шут тәнчере эрозирен хырушши шук. Бұл хамыр пурынаган шыре ишілдерет, унын сіткенне емет. Пүрче шүрче тайылма бұшлазасын, ябы хужада шәнерен сиплеме бігенет. Эбір чи ябық хужасен женде ябықса кайныс керзем, хамыра тарантараган шыре сиплесі бірге неменде тумас бар. Тада күншін пире ятлагане де жүк, негам да хываламаст. Кураков райком секретарі каласа панинчен кулзаячы. Останда жавсирен, десе хучы. Райком секретаре ончухне шакшин колхоз хуйхи суйхине хой чарибитер кылардыне ынланчы. Пір-бірші ешін хорахи пуштықне тиргезе халықран ырят туянма тырышаган шынбек туянмаре Кураков. Икіленмеде икіленчіға. Пуш парапан шабаган семде нумайланчыш кухужыра. Тен шавынбақта шав бұқыра хойбе юнашарлараган колхоз председателенчен үйтіне де астывать. Міндешінгу Юрий Степанович, аван лайықшин, тесе таврны чона. Колхоз председателі аван лайықшин тегенни агахал унын уменчедырать. Шахавне балахширные е урых Кураков дегенскер, тереслеме остан кирлех мар. Ширмасем де шавзирен, самах пышлары Федор Иванович. Кураков тедеме шине-шинех шатыры, ундан сигарета курыкшине прақса таптары. Ширми жидет, сутлық табур. Кечүш баштақ аяккалла шаврынчы, туйбе энезем шизе шүреген ширмана тілдері. Курадари тері был. Эрозией шук, тунгада сене кыдардап. Чынақта ширма айлыменче де, тепенче де унда да кунда тунгада курынать. Кунда тақшан варман пулны баллы. Тақшан жав, тақшан, тунгада сен хуйері хыбынса юкне, хойсем юрбада да шумырба хуп хурах хуралсаларны. Хошын бірін варри шырзе хабылланны. Курадари, кедүш сымахе ына тексе каланынақ туйынчы. Ия, варжы бағаденче кунда варман пулны. Кайран касны, теппибек. Хурабланы бепірлех, Федор Иванович хойне Кураков пидехте тенгерзе сонаныне азырғары. Кедюшен күш харжи сарлагада хура, сымса когенче пір-бірінбе пірлешселарны. Күш шурри бара, тиргеререх, тада сынарах, пахныранжи сивілеккенрех күрінжі. Баскадыри, ытрыбыл тадақта, тенгеререх пықса. Шукшке. Кедюш алыри туйине шыре барахре, шиінжи курткине хывса курык шине сарчы. Ларыр, каныр, сенчі был. Тавда буш, Федор Иванович пинжакне хывса шыре барахре, кыштах ларза илсесінде посме. Майка башеш тарзаюлны Кураковын хевелпе пишселарны үйжі күрінчі. Алли ун пысык, мускулесем тынтынках. Бара райком секретаре кушма йывыр эшрен пырынманныне де туйса илчі. Хусканы весенче темінде варбарлық, түйзімсірлік баларад. Хутланман урине тысса хучығына туфли келлине туйбе шакказада илчі. Бармане меншен касны, баскатры она райком секретаре, халенде она Кураковтада ытларах интересендермедідінчі. Леже темінде егілдерех сасыр куланшы дуре, кулада демелле марбуле она, шинна шанманны демеллеи, шабах хуравран парын маре был. Варжачен акшак ширмасем мен хура ширмана шидичен варманлычы. Паянхи бега савадып, июнен ширумултымешенче колхоз председателе фронта дұқса гайры. Бунды хыртачы ебін жүхне, сымса айде типмен демелле, мана шав кажах колхоз председателіне суйласалар треш. Бұл ула падакине каллех туфлибе шаккаса илчі. Вунултарах уксах пулны чеп, варман касны чух урашуза кайнебе сылдым чергуши сиппине пурдыпа качлаттарнычы. Чылах тереш пуласы варжа илсе гаяс жүк, шавынба суйласа худеш. Ундан аз сынсывлары сигарет чыртсе ярса мығырдандарчы. Варжаченех пиріншін шыр, ама жюри бегех пулны. Тырри буллибе мухтанаймане бир, бире вармандырандарны. Пичке катка балли хыма, барданы, ураба жунадуны, шебеш эже
Алларманнисем вырман касны. Райком секретаре Кураков хумханны чухне гына тыдынса калашнине туйры. Лыплансан, еки ярзан, былку сисінместе иккен. Кергунне пір аржинда тұрса юлмаре, кашни гунтені бегех салда көсадны. Салдак шеші. Выржытченех пирин лашасем оратлычы, Владимир Орадынчен. Хелле вырман туртарны чухне ялдишсем теленетчеш, икшер кубаметр диене, бізене ханктамар. Иртне выржа эдем шешмар, лаша да турца тухны. Пириннесем бара тупы туртма чухах. Аршинсем сырдырса юлмада йывыр шабах, хирарымсемпе батты бетти бур. Паян хебеге хастывадып, шәр херіх сағырлаша падымыр фронта. Яла бара, вуниге кісіребе сағырлаша тададебір ойырдырса юлчы. Юлнысенчен шурри уксах та тексех, ойыр күшне шурилнече. Бізембе патшалыға тыры ысат, кәлде туртар, абын жап, суғаласат тыры ак, шырулмилард, фермы вылық выжанғы бар. Хаклаларчы пире оратлылаша әржетсе яны. Чер нушаран, чер тамықран әнде районда чималдан әнесене күлме бірендірімір. Манран херарымсем бұттағайма лаша айдашы. Мәскін яна барзен, ахалде колхоз әшінжі хымыт хыбынмаст. Айштан тупса барадын бізене. Шавын жүхне вұрттын касма бұшлар іште шак вырмана. Бізене дешел, хутма бұт дишук, ажи пачисене абат пәшірсе шидермелле, келне шүртне ошытмалла. Хелі еплесі бетчедада, бәшне чухнех шерші тадылзанад. Шав хелде пирин шырма шатра вырмане шүрри даран шын захырчы. Харна йывыш, тибе бұд, уншын кағалда күшушад. Урабаш унашкабах туртарачыш, сыхлаза бұхрымыр, ыштан чарза бідерін. Варжа бұғаден жагаса бідерчіші, чыдаймары Федор Иванович. Шук, сайратма вайлы сайратрыш, унчухне атеде сыбақчыға, манын анне унын иккемеш ареме пулны. Варжа бұшланны жул вал утмал билекретші. Тада сывлықлычы, фронта каймадезе военкомада да шитнетші. Кам ухмахе илдерына. Кулышларах скерчі атте. Пуш пулас тезен шықран жидер. Революциченех ялда старысы булны был. Пурынма байлах пурынман. Иге лашаба иге эне усраны. Кенеге сенче ял старысты пуяна келештереткесе ширашы. Ял дишсенче аплада каплада булны бул. Татса калаймас. Хура жирмара онапурде тереслех ягуредене де ял шавкеме шав тереслехшын суйланы бүленде старысына. Халде баттысем она ырланыне илтме булать. Худ сағал біренне был, пір игехел шүрені ешкула, ширгалама вара, йынышырақ ширатшы, буламада нумай булачы де, күші темінле чытны величен күшлықтаханман. Тереслехтенерен ял совет председателі де, булыс эштевкомын председателі де булны. Ял ялесемшін унын ячы шибе мене де булин тонахенде. Маншын был чын прокурорахчы вара. Пиндя тұғыршыр херехи кеме шулхи шургунне ура айынчы вармана йыттарса підертердендезе ак шагынбек туява ислетрі. Аран жеш тарса ғадалдым. Кураков аллинчи туйне вылятса гдартры. Колхоз председательне ватры, кулсаячы Федор Иванович. Тересех ислетрі ухмаха, тересех. Хал бире шамнашкал исле деген кирледе. Шук тулек, шук. Федор Иван шақсымақсембе Кураков хойне терце илнине дуйре. Батырақта шулланны шынзем ерге ширепрех кирледесе калашашы, халаха хал ытлада ириге яны имеш. Кушмае горшта, ашы ягур ятлы дерішке, шав шуқышақ ширепледеденде. Онын шуджебе райкомын шынзенчен ытларақ итмалла, терес итмалла. Ирозибе начар крешнешен райком секретариде айыплы. Кун хышын, кун хавалаган эшхелбе чи кирлине манзах варма кирлемар, тада мәнвел чи кирли. Кураковшын Ирози, теприншын урыхи, бұл хой тюрре духма торашнине дуйре, шабах шак кымыла сирзе шапла шуғышлары. Шахавне Кураков ақшырны, бұл балла. Анчах шав-шағав бірге ақ халех, пір пыдармазырақ сымақ ұскатма, унын хал шитмері.
Эрози тенерен, шак ширмасыне тебір худ вырманларцасын, вылықсене шидерсе ярашы шаплайы. Терезех, келешрі Кураков, пирен шер сахал. Пәве пәбелезесін, кунда сахалдан пір ширін пәве вырнажат. Кураков шарламары. Пір хуже кедеведін керже. Шизядыранны энесем пәрін ғышын депри бұртрыш. Пәрішеш ширан херине хабарса, клевер жіне кеме хытланчы. Кушмае горч она ширмана хуза андаржы, каллех райком секретарь патне бычы. Шер сахал бирен. Пәрике пәве пәвелеме юрать, эрозине унсырында чарма булать, тесе хывса парахны курткине таханмадыдынчы. Епле майба. Адырха кыдардам сире, тереде сумкине прақсақы барзақ, клевер хире урлы ялт та ялт сиккелесе ебыштатры. Нумай утмалла булмары, бізем пәрпәчік ширма пүшне бірзады ұқреш. Ширми шенескер, она пызык шырлан демеде юрать. Темише шулкаяллағына пүшланны булас. Бұл пызык ширмана касса дұғать. Бір-бір тынзыр пүшсір е үзір тракторист плукне вағытра шеклемен буласта шыв юхи шағындан кірлеттерне. Ку айлыма шүргінне шыв еплерек капланзанат бұл. Еплерек шисе тухнада да ширма тепнех шитне. Кураков шак ширма херребе утре, ундан табақ шарынсадычы. Федор Иванович шырлан тепне тыдны шатан кардана асырғаре. Кардине чып чымыр юман чикмек шапсақ тыдны. Шадане шурри даран юшкына айне булны. Юшкыне шырлан жырне самаях түрдетсе хуны. Шере шурмалла томлы, шук. Шеремленме шеремленеймен, анчах чыл-чыл шытса духаган калча шыгыриех. Аяларах тада шакнашкал шадан кардатыдны, валда юшкынба тулсаларны иккен, тересібе каласасын, шырлан юшкынба тулать, вал пірре пықсақ курынать. Эрозие чарма булади, кымылын ыйтре Кураков, ундан савынныбе булас кулсаячы. Куллы хал ужымдыскер бүлчі. Кушма Кураковын шелесемдегіз шулдыра Федор Иванович бара, ку кымыллы жын булма кирлетесе шуғышлары. Чармазыр, тұрышсанма чарма булмаст, тавыржы Федор Иванович. Хал курдыр, энендер, шавырса хучы Кураков. Унын сымахинче райком секретаре хойне тексе илнине ынланчы шав. Хал Федор Иванович пирин Юрий Степаныча энендерер. Еп немінде каламас пирин председатель пысык эштавать, эрози уншын вакте век сурматыман эшкына. Эбына үгетледеп, аку шадан кардинеде хамдыца кытартрым. Валбур, еп санжын ыштан барман тупса шидередеп тесе шештавырать. Анланыр хайысыр, мана кирлі, председателе кирлі мар. Былаш пури сирен, епле председателе итлетереймесір, сымахине хал васкара қаласа хучы шавынбай каллех чылхи тыдынчы. Вылаш деген сымах каллех шахава асайлдерчі. Унда шак сымахпа лиссина тексейлнетчі. Халенде бұл ширу бірге сымах пұшарма вағыт шитре теседе шуғышлары анчақ каллех тем чарчы хауна. Чарчы жав. Шинсембе нумай вағыт ішлесе пуянланны туйым чарчы бұл. Самаха шуғышласа бұлятныне мен життер. Юрий Степаныча үгіде кірдебір шандаржы райком секретаре. Кашар епсіле нумай тытрым тері Кураков лисин батне мунчагіме каймастари, бұл мунча худныйым. Пәлмесеп, тулек кашни жыматкунах мунчагіме келет. Эрози мунчи кені деші делеклі бұл. Кураков калех комылын кылдырдаса илчі, ундан кондыралла шаврынчы. Эй, кышкыржы был, шуйттан вышлахи. Ну-ка, халех ширманан. Ундан шынырлы алдыне тостапачы де, хутланман урине аякалла ывыца, клевершине хабарны эне батне чупре. Федор Иванович пәрхушы онадин керчі. Шамргах маркушма, анчах варварлахе чакман хаун ав еплерех пырать. Калажу онышлах болса тухайманшын пажырханчы был. Хальдек, каялла тавырнас жүгенде. Хойбатне тебір худ кайсасында ырахмар. Шуғышлары де шырлан тұрықақ шырмананчы әнесем хывны сукмакшине үкре. Сукмаге чырнесем алдықланы бе картлашкаланны. Шырми сарлага тибе курықлы. Пынышем был пәрінчі, пірремеш шывсики күрінчі.
Ширма пәріннежем ишелеген тепе пызыкланса бычы. Хура ширма тепенче вармандан тада хирден тухаган ширмасем хесекте ченгі ширанлы пәр ширмана бірлешреш. Вăл пәтембех шап шара. Чынғы ширане хайырла, аяларах сары тада хура томбаларать. Тада аяларах сланец шие пірре хулынланать, тепре шинчелет. Тебе шанг-шанг кавакрах тада вырыне-вырынебе сарырах чуллы. Она шив шисе ягатны. Райком секретаре ку фосфорит чуле булныне ынланчы. Бұл пулман пулсасын, ширми тахшанах тарыннан сагаймалла. Хальге тарынха. Пәрі ширандан тебір ширана хуржы троспа пәчікке бер жақны. Шүлде выл, шүлде, пәртывады хутлы пүрт шүлешінчех. Курман марха ширми шатрине Федор Иванович пайда хурна. Анчах районда шагын тарыны ширма курасине тілленмен. Кунда ынсыртран ансагайсан былықта эдемде білмелі. Ял ячеде шак ширмаран тухманжи хура ширма ырымар яд. Шүргуне епле шавлат пүлгунда шив. Халяв унда-гунда лубашка вырдатте чех ури ебенмелех шив юхи аран-аран сырхынать. Каялла шаврынса пăхрре Федор Иванович, хире тада вармана хабараган ширмасем юмахри темиже пушлы шелене аса илдерчеш. Эмет шав шелен шерсеткенне таранми эмет. Тандаштарурани шурым сырылдатса илче шамкана тардапса тухре. Сиве тар. Начардарах хергенсе шырны кураков шахавне. Шере кунашкал ишілдернешен Юрий Степаныча да, Лисина да, хойнеде обкома ченсех выговор памалла, балбур чулланна чарелле бюрократ бек хой бүлеменче тюрре тухсалара чыбашыр. Выговорне патчыр, анчах мен думалла, мінле шалмалла кушыре. Шак хезек вырына пөве-пөвелесен, тытса чараячи шив каплановне, тепле жав, тепле. Ширма сазардык шүршерелле пырынчы, сарылчы, ширане себекленче. Ял ангарды изем пыштаны вырында патварда самаях вадылны биже емра шеремене бех ширма айлымне ансаларны. Шинзен ангарды изем шүрридаран ишелне, хулари дачы лаптаге бек шеш тарса юлны. Тюземле пирен халық, шуғышлары Федор Иванович. Ун чарине ырымарлық, намыс туйым бұрдашры, көмілі елдақ позылчы. Эбі айыплы, мағырдатры был саспақ, шабақта шалыны шыраган туйымда сүнменекен Николай Матвеевич Лисин хура жирмаран. Бұл епле тюсне шак типшара, епле чаребе тюсне. Вәдірдесе шуны шумыр еврлех үкне шыргажи чен сыблым. Хирде жешмар, варман витер вырдаган утмашулда еп-ебех. Херле сухаша колхоз правление хула херринчех теме юрать. Шабахта хула урамесембе каяс пулсасын тавра. Малдан хула херрине тухмалла, ундан сетшу заводче патне каяган шулба тепрер жухрым сула хаялла пырынса утмалла. Федор Иванович хуларан колхоз правление патне хывна тюре сукмак паудать. Кебел кешпеш тухмалла. Тень был тухнадайы, анчах хула шурчысем хышинче курынмасть. Варманда вара илем-тилем шухалат кынаха. Шапла сывлыме байлы юкне баян. Куне пидех лайыскер, уярскер булмалла. Удатте пушне ачалла шуғыш пырса шапнишен, хойенчен хойделенет. Бұл шул херринчи курыга ывышласа сыдырать. Алды еп-ебе хойен, он бавыл питне жывать. Чуна ушылдарса янынах туйынать сывлым. Хойен ачалла хатланывне тагам асыр-хасран шикленнен унгун баққалать, анчах таврара шудалса пыраган варман сәмлехе гына. Шыгылчи юрласа ячы, унын сасы выратрыжи вармана унда да гунда терле саслы кайык чәбілдетме бұшлары. Ышри хавалба туйры райком секретаре хевел духать, шүлі евішсем шинче дараган кайыксем она саламласа кәтсейлеші. Уяр булать кун. Арымне сымақ панышке, паян хәртін мелле, шывада кемелле. Канывын сибетліхне туйныранжи, ошыра ыры дуйым, бұл чуна шунатландарать.
Варман пәтсесінех леререхре сечу заводче курынчы. Ундан тепрер шур жухрымра утма жулба тәлметелех колхозын иге хутлы клубеларад. Хашатра унбек кунбек шурда кермендеші ғал. Паян ялжын керменехте бұл, хулажын пулсасын кушурт иртсек айна тапхыр. Шубашкардах ав, буник шерде бундаватшар хутлы шуртсем шыратсадардашы. Херле зухаша колхоз правление шак керменен икемш хутне вырнашны. Ун батне асфальтланы шул бырать. Райком секретарне темжен персамантныха шак шулба хула ялашитнен дуйнать. Міншін чапла икенне кешех туйса илет был. Керменден тепрер шухрымра упнер яле бушінчех колхозын эне ферми комплексы курынать. Перхутлы эне биди ултты. Бізен уменче общежитибек комплекс кантурин иге хутлы журче. Шук паян жинна комплекс пада тіліндермеген. Тіліндермелі күнда шағы жеш. Фермасенче савакан сет шырайынчи сетчулебе порахывны пин тюрех завода гаять. Турттарма машинада бидон земде керлемар. Кувара колхоз председателен эшехеле. Унын пурнышланы шуғыжы. Райком секретаря самантлыха чарынса тұрад. Шырайынче сет юхны илденмесші, порахне шак шул херребех тунышке. Анчах таврара шыпах. Сет шығырдатны де илденмест. Кун лайық пұшланны жын чуне сабынчыкына шавсавыныш теп шуғышран пырса пұжа бак тебек шуғышсем кірдет. Культура керменен алыге ушах. Апла болсасын камда бұлін пұрах. Юрий Степанович канышсыр чунлы кайығы хиллі, халичен әшре бұлма керлі. Илмесесін кәтсейлі райком секретарне де шулдалықра пірре ейкі председательден маларақ правление шитме юрать. Метлах плитізем сарны фойерен икіміш худа васказа хабарчы был. Хабарчы де кыштақ сывлыш шавырза илме чарынчы. Колхоз председателен пүлім алыге яр ұшы. Шитен унран маларах. Кунда был, кунда. Кушма биче, эне бидин урайне сармалла. Эс энер ышта тарса шухалдын. Янырат председателен кағырдан тухаган сасы. Ке түйгетрем, илдінчі калашмалды аппаратран тухаган сас. Ке түйгетне был, коммалсырланныне пыдармаре Юрий Степанович. Тунюга памендывать. Чирле, тада ышта хүдерене спире. Хоми вәр чәрі, сарма-сары бір, кайран чышқы кемелік шыдық юлать. Алла пысмас епун бе хымапа, райком секретаря Кураков сасыне аванах палласа илчі. Эс энейбиден урайне типе усрасшыны паянах сарма пушлар. Лере, хурашырмара энде, пәрхушы шапырдах, тағышы қықлатса үзірне илденет. Пушлама, пушлы бірда, тепрер эрне хымине тибетсен лайық болмалла. Унчен ширма шатраба айланашын, эрозибе эппин. Кушма биче. Эс хывын ширму шатруба ман бұжа анминрет. Онландыны. Маншын шешкірдей, энер райком секретаре пульчы. Пулдар. Эс унба тюрредуғашыны ширма шатраба керешме тыдын малла дед. Каладыр. Биде урайне саншын райком секретаре килсе саради. Балсармеде. Эсте юрка. Дюлаан юп. Эп ачамар. Бригадуна халех ерцегіл, кунда житсен юмахлы бар, калашмалы аппаратын, каларыме шатлатны илдінчі де колхоз правление шапланчы. Федор Иванович ют калашыва итленішін, хойын ятне асыннышын аван марланчы. Энер был хурашир мара пулны колхоз председателешін палленде, тен энерехте пәлне бұлі. Паллы да кунда она ыры сунса кедегенех шук. Тада райком секретарне камах ырызунса кеттер. Бұл чырмав жеш күрет, ытларах лайықрақ эшлеме хистет, шитмендіксене кыдардать. Кирле болсасын ятлать, азырхаттарать, шапла камах ырызунса кеттерына. Бұл ханамар, куне талаге кулленхи йывыр эшпейірдет. Шул жинче журалны савыныш ирхи шымал тетребек себерелче. Кымылы пызылчуын. Анчах она шинна кыдартмаллайы. Колхоз председателі илтердесе тусана силленебек урисембе
таплаттарчы был, ундан хавастарах пулматырышса, уже аллыкранах ыйтре. Хужи бури? Пур. Пуган жинчен водар пидлексене щитне кукшабышда Юрий Семенович тычы. Йывыр вишелі штанга башык леген шинбек патвар кілеттелі был. Тап утсабырса албачы. Ирдер, ларыр, кыштақ шишмакланны бичі, тип-тигіз шурашаресіне кыдарца кулыба шишрем. Эсир энер хурашырмара пулны иккен, сыне бичі самантрах тіксімленчі. Пулдым, кескен хыбардары, секретарь. Маначын мелечі, председателі пуганы жіне бұрсаларчы, кыбыш шемшешіне буган, унын йывырышыпе хаштақ сывласаячы. Пуганы шешшіне. Майыр тәслесі делісем, шифоньер, кінеге шкафесем, йылдар шудалашы, тазада бызык пүліме сын күреші. Эшледе савын да эшле, пурныш екки вакты бекрен бұшланныне председатель аван білет, урайне йылдах хеп херлі кавирбе туртна. Хақлы ешіскермар, пүлімре шур жул еннех хойне евер шыржы кылараган кавиржеш, шабах эш пүлімне тон-тонлықта илемде күрет. Пин-пин шин урибе был вырыне бе шудалзалар иченех ягалны, анчах шемшеліхне шухатсақ бідермен. Эш седелешінче радиостанци, калашмалли аппаратсем, инженер эшреде инженер. Шак калашмалли аппаратсем бебыл колхозри пурпушлыға шешмар, ферми бригадисене, кашни автомашинине де, кашни моторне де хойбеші хындарны. Хыжалки шүргүнне шаплашып ташай тыра агачыш. Федор Иванча, председатель колхоз машиныбе озатнычы. Хулаварне шицесін, кабинра лараган радиотелефон зуммері янырары. Шофер. Кукша шуйттан тереде телефон трубкине кымылсырын жүклері. Пужа андаврын станцыран кымбырк диезегіл, хушнычы она председатель. Шофер трубкине хурзасын, пирен кукша шуйттанран колыманадар шыраса дубать, унран ыйтмасыр хавынбалли будыда диезе духаймастын денетчі. Шак иртне үгержіге азаилчі де Федор Иванович куламбекке туре председателе дингерже. Юрий Степанович пиденче райком секретарь ирирех міншін киніне пәлестеген тюзімзірліх балырад. Шивче кушепе она ебартын бақса илет. Чыдаймас әндедек. Энер эсир кушма егорыча курдари, курдым. Сирен халхана эрозибе южихтерсе шидерчі бұл. Шук, южихтермен. Председатель пичі кушінче икленні жухалмариха. Америка ученые беннет шинченде каласа памари, тепчері был. Шарламари, тадакан был беннет. Кушма егор штубать, шап беннет дегенни 5 сантиметр тутлықлы сеткенлі, гумусный слой деші ученысем, шыр пулма пин жул кирлі десе энендере деймеш. Беннет, почва бедие, кам мұре білет, эрозибе эшлегенскер булас. Кураковын шав ученый кенеги бури, пур, сирекы дартмари. Эбона хирдетел булдым, килне илзе каймари, шук, кедюкедетчі был. Юрий Степанович инехлыпланчы булас, баштақ шекленсе, пуган хышне таянчы, куламбеки де туре, шак ыйтуран, сәбірілме бұғыт шитнине туйре. Кураков шығав жирмасти, колхоз председателен хевелбе шунса саралны кушкарши, шамки шине талдақ секре, симес куше райком секретарен куше бедел бүлчі. Шук, вал шығав шираган едем мар, каласине кушран галать, сире күрендермери, міншін күрендердер. Шанса бедер кушмае көріча. Уншын хыш чухне пушлықта мар. Кастарать. Херген мест, эпхамда хура жирмаран, эбір күршіземчі. Халі хулара хватерілсен, шүртне ерне сутрым, она аван біледер. Аттенеп астумастып, варжыра вілневіл. Пинде тығыржыр алды білігімі шулда, аннеде сарымсыр шірегече. Кураковсем пулышны бешін булдым, ыры шірелішінсем бізем. Юрий Степанович каламаллине каларым дері булас шыпланчы. Райком секретарь председатель самахизен тешшине тупмадыры шыре. Кураков пышлық сене кастарать, Кураков шавғышырақ ыры чәрелі шин.
Теменлі ынланса підермелі мар эдембек пулса тухать кушма Егорыч. Сазардығақ калашыва хойенне шавыраймары был, ыдахалден тенебекшеш ыйтыры. Кураков сен ачи-бачи пури, шитче, пурде институт підерчеш, аслыенде Кураков профессор шинчен илтни, хирург мари, шавы, уначи был, унын манранда бише чулкешен. Талантны тенине илтне. Кушма Егорыч хойде ослы, көмілішеш череппек еплі. Хойне хурдуныне манаймаст, хойне терес айыплазан түзет выл шарламаст, терес мар айыплазан евинчен хусакларны сыпсабегех председатель шыпланжы, ундан тем азайлнен хушса хучы. Шинна кушран каланыран энде шыхавне унын яжибе жирашы. Төленмелле, калашы вучахне кывайт прахры секретарь, прахрыде ожынче шаплашы хушлары. Кураков шыхавне был хевеяны череппе тандаштарнычы, Юрий Степанович Кураков кымылне черепенне бектет. Пәрбек шуғышлаган шинземи візем. Анне білне шулхине хыты күрендерчі жына. Унчухне хура жирма уйрым колхозшы. Пиреншіре пәледіресір, хайырлық деген хиргына икшір гектар. Шавхире был шул серенех хурадул актаратшы. Чак хайыр жире. Хамда авын шапны. Ширимжер центнер хурадул тухачы гектардан. Ширимжер. Кайравыман колхоз ячы унчухне районда малдысен жуденчетчі. Хал эсир пире пусмырласақ хурадул актарадыр. Тересінде халыға кербегірле, эбирына көгіражи бек бұғат бір, удобренине юршуны бек сабат бір, тырри гектардан утмыл бұттуғат. Эп күшма питчене шул сиренех тарғасладып, лар деді бригадира, бұл хурадул бұртындық не, піледех, шук, шурашмаст. Тырбула она илме булат де, пурри де бедет. Эп шур тусаларцасын, әмірліге ят юлать, таварат мана. Үгетлені узызыр, характеребе чахымла жаба берек, хоть абатпа илерт, хоть пушыпа ислет, мехелі шитмезір хускалмаст. Шере юратма юратать. Міншін күрендерне она. Пілмезір дүзеймері райком секретаре. Колхоз сене председатель булма вадар бинсен шучебе яныне асывадыры, астумасыр. Ярса бажы шунчухне шу башкардан пір инженера. Район десем она ништа чикме аптразажи, кушма Егорыча аза илешші. Сахал біренне, коры характерлы, тепрере район хушлине дейтлемест, хойыннех берет, унашкаллы зене район десем электе юратман, халі әнде эсир түскеледір, тюре берсе яныраны председатель пиче херелчі. Текседе илчі, шуғышлары райком секретаре Аван Марланчы, анчах шавар ушмаре. Шәне председателе суйлама лайықрақ пулдыр десе, хураширмана упнер ялебе бірдештереші. Пухевенче епхамда пулнычы. Манашкалах кукшабышлы шын келнечі унчухне райондан. Сирендет, шахскер игі ялебеде вадан пелі илні механик шукка. Халдет председатель булма инженер дупрымар. Халық шавара шывсыпны. Кушма Егорыч халыха хыдалбады дачы. Хахалсембе кармашы барсене ирдехтермен, ялбухинче әмірден кармашы бар хушаланать. Тада халықта хойне хыда албаты цасын, яланах шемшеліге хойне пұшран шыласа кедет. Кушеште марха, күлсе курман ойыр яланах, хав лайық білеген, хав күлсе жүреген лашаран лайықрақ. Турдасын, шивічрек чубасын туйынать. Хүйделеріш кушма виченеде, анчах суйлама Роберт Альбертовича суйларыш. Шемше кымыллыскер бүлчі, ялхушалық неде бише пуслық пілмесші, пушланча вара мыскара. Ябалдызем сырса илчі жына. Негеслех пірене кирлі, хураширмари юлашки юмансене кастарса бідерчі, уды улым кирлі, туяныр, колхоз біліхи хоть выше юлдар. Иге бызық шитменлік бұрчыуын. Эшетчі де, херарымсене кашса кайсақ юрадачы. Нумай шынна курнеп, анчах унынны бек аскын күш курман. Чындасақ каладып. Херарыма курсасынақ күші шу сірні бек ялдаратшы, ирілзе хаятчы хой. Иге жул тыдын сатычы бет, колхоза тек туртны чық бек шаратры.
Оратне парнелесе хаварчы бара. Хал игі ялда унын пилігача катчы хершутне кечеш. Хой аснех сап-сары, хой бегех кынгывакта аскын күшлі. Оратне туянса юлдымыр, Юрий Степаныч лықлатса күлчі. Еш хушынны пағая бала, шүтлері Федор Ивановичта. Ареме хуларан яла келмері, пушланча бізен шавжав, судпах уйрылжіште. Леш Роберт Альбертович, онайы бір Кобель Алторович тесечіне темір. Пичетне бухгалтера парзаха варзах ташта Казахстана тұқса жүре. Бұрына дегал, кам білет, курна теніне илтмен таржыде тұқса, халық калех күшмайы горжа суйлашын бүлчі, шук келешмері был, пышланчы вара председатель ылмажасы. Мана суйличен пур кытартупада районда чи юлашки бұрында бұратымыр. Юрий Степаныч калашымалды аппаратын кнопкине бұсыры, унда лампочка шудала-шудала зүнче. Кутересех колхозы кайра бұратчы, чемзырларма аванмардан сама хушры Федор Иванович. Калашмалды аппаратри лампочка сүнмесір жуна бұшлары лере трубка шеклені сасы илденче. Лена ези, кам бұлдырда да, илденче херарым сасы. Ман хырымра кушак магырат. Камсана кавак шутлақ тұқса қайма хушать. Эсунда шимелли хадырлеха, холодильника леш мінне хур. Юлдаш пабырат пәребір онландыны, мінде бұлін пішеріп, леші мәне холодильникра онландым. Шүтлеререк тавырчы херарым хойде кулсаячы де турупине хуче. Колхоз председателен шурма вартынларах калашымне лайық онланы Федор Ивановичта кулаймасыр чыдаймаре. Анчырманыр, еп абат шизех тухна. Хонаны біші жүремеші. Федор Иванович Юрий Степанович ушы кымылдыне аван білет. Колхоза час-часах ундан-кундан шын келет. Она гына тупса барать был, колхозы валиде она гына илсе келеші. Хужалық шыннех шау, хастар председатель. Вырындах ларма юратмаст. Юрий Степанович кушма Егор чинчен каласабаны, унын кымылне калле хушры. Уншын хал Кураков тадах шыбықланчы. Анланмалларақ шын булса тухры. Районда тадах тебіршінна лайықрақ пәлнешін савынчы Федор Иванович. Халенде хойменшін килине пәлдермеде юрать. Кураков шинчен каласа панышын тавда бұшлары был. Кушма Егорштері зех халать, ширма шатрисемпе мендава бір. Шуғышламан марун берге, шуғышланы. Хулара шүрттер негізі алтны чух туғаган тыпраба пидерсен гына. Шадан кардадыцан, ай кушма, кыдар трибулеха. Районын чәрік вырмане педет был ширма шатраба, тет юсетка карды шүрхеші вюхныне. Укшине тыққалы бар, әші келі шүрхеші байықсағайы. Укшин вырыне, ташта да бірін шыдық шүрік бұр Федор Иванович. Патшалыға да 1 миллион кивжене кетемер. Председатель Самахинче Кураков шуғышне шанманны балырчы. Ширмасене шер толдарасені утопигына. Шадан карда тыцасын, шүрхешів хойех шырлансене тигеслесе барать. Комплексада туса педермен, эш вайызахал, ширмишатри паянчен кетнине ыранчен тохте, хиришлері Юрий Степанович. Председатель каланинчеде чынлық бұр, терезек, Юрий Степанович хужалықшын пидехте кирлі евырдан да евырдарақ ішсене бұшарать. Колхозы хула алды айынче, кунда кашнышын шутра, шапла, кунашкал председателі ырламалла кына. Анчах, шер шыгыр амышы, шер пәдім халық бұянлығы, она сықламалды, она лайық упрамалды ширіп закон бұр. Она ахалден кыларман, бұл закон Федор Ивановичында, Юрий Степановичында тухна, она пурнышламалла. Сире еп хизепледеп, анчах эрозипе керешесіне ырана хавараймаспар. Эбир ябық хушаланнышын ажасын бире әмірне де кашармыш, ширеппен каларе райком секретаре. Ай, Кураков, сире елда хоймайлы шавырны, кулсаячы председатель, ундан хушса хучы. Партиясы махи маншын закон тыдынса пахабар. Шак эрнерек юман юбазем, шышке шаппизем туртарса тухма калашса тадылжыш візем. Сыл булашреш. Хулана каялла утнымай Федор Иванович калашевне пӹдемлетренде. Шапах тем манза юлны бек туйынчы она.
Хал ага аса илчче. Эзир түскеледірға. Шапла калазағынычы председатель. Кусымах унын ішне хакланы. Шау шуғыша колхоз председателі пір-бір канашлура райком пленуменче каламасшы де бұл. Иккен калашны хушыра перзе ячы. Шак игесымах уншын онсыртыран кушалекне шүппе бірех концертлет. Шулдыршы бех, терес ішледіп шиеп, тесе иккеленсе бычы. Анчах хыйне лапландармада, шак пуша танкаган шуғышран пырынмада, ехадылмада пулдараймаре. Манын эше хаммар шынзем хаклачыр, секретарь, пызык эш пужарны чухнеде хав шинчен манмастан икен, шуғышларе был, ондан сывлымран типсек шитмен сукмак шинче чарынсақ тачыде сазыбақ персеячы. Федор Иванович чаринче эгоизм журалать. Райком секретарин пүлеменче Николай Матвеевич Лисин шаха булать. Вал херехрен иртне сынран пақсасын шамрык рахта көрінат, ширешішне кемел бәржі сырынман, пиче хевел курманбек шап шуры, хыдан када яштага пүлліғай, амышы она агроном булмақ шуратны демелі, варым урибе хирев виш де виш. Николай Матвеевич васкамазыр тынласа булать. Бағадан унын шуры пичеде хереле гаять. Херхензе ширман шав шахавне, бұлаш, пырзан калаш. Хавна шакнашкал сараба сарланыне түсме шамалы. Ага вал буласа петерче булас, ширыва сиделчине хуче, пәчікре хура кучепе райком секретарне дингерче. Курықсене петере себе шылықлыеп, эп анжахи, унчықне районе бех петерчеш, партий райкоме сывлама памасшы, тере был. Ун куче куйене беде эп айыпламар, тенен туйынче. Федор Иванович ына пірреміш худ курны бек дингерет. Сағалдарақ пылғанатши, сағалдарақ шуғышлатши, лайық, пір хуйхы-суйхысыр шевырат булас, яш катчыба бірех сыхланса юлны, шуғышлат был. Анчах урықла пушарать сымахне. Шығавне Кураков шырны, она піледір бұл? Ке? Те үсірне онын, те тіліннене қыдартны. Ке? Кураков шырмас күнбеккене, эсір ак Д, Е, Б саспалы сене бұқыр, бешіне икшер куғырду саяны. Пичетлі саспалы бешірні да шаба хой алды ере юлны. Сирен умен ішлене Пукков шырны она. Ондан шығавне райком секретарі умне хурать. Петр Петровичи, теленет Федор Иванович. Пірреміш шығалмаренде Юрий Степан шинченде управление шырчы, аллы жагах. Тенче терлі, тенеде ваттызем, шинчунеде терлі бұл. Петр Петровича секретарь ішінчен қыдарзасынақ теменле бұрында сенчеш. Хой шкула гайре. Шкуле хуларан инжемар, эшек аясы ұжылмалық қына. Эш укшиде бысык. Райкомра эшленінчен ытлара хилет. Шкулешене, игі хутлы, бір коллектившын ответледен районшын мар. Эшледе эшле. Она ав тем шитмест, ют хушаматпа элек шыхав карлатарать. Теленмелли кунда да шук. Райком секретаре пулнышын шыхав жирать. Федор Иванович ун біренінче булсасын, шук, жирас шук, әмірне де жирас шук. Каласыне кушран гале. Эдем. Сымах юмах кунда авторне пілесі білгі бымасть, факцем терес, пужарать. Федор Иванович. Шәнне мен бұргунда, сире кыштақ тексейліне, шавжеш, эрози біргі, кушы хавзырақ манынчуна Кураков темеше шулкышлать, райштовком председателі кебе шухави хеснен мыйне бұргалать, хумханна чухне шамнашкал хотланать был. Шабахта мен дава бір ыйдать председатель. Ке, маншынку ыйду кыткыз. Упнерде ав шкулду салартрымыр, шыхав жирчеш, Лисин хойын ендешісене пулышать, ытты ялды ажасем кулаксен кілечісен жен тусалартны классенче веренеші. Анне бете тексейлеші, килмес выл хулана, ату такшанақ кушарыттым, каллех кебе жухави хеснен мыйне біргалать. Мен дава бір,
шинятрать райком секретаре, ошынче вара Николай Матвеевич галстукне хыда турса жихачи, десе шуғышлать. Мен даваси палла, пөвелемелле. Пөвелесе пөвелебір, анчах шахаве каллех булать. Лисин хойын ендешісене булышать, ыты ялсенче ширма шатра ижилет, кәтсехтар каллех ширашы. Темле халыхе бір чавашсем, кушран каламас бар, элек шират бар. Бал седелішінче вырдаган шахава иге пүрнебе тұтса силлет, ерінчіклен, алдинче хуттады кесем мар, еклендереген шабана тұтса силленні бек силлет. Кона хуравлы бар, тада жирашы, хушса хурать был. Шикленеден шуғышлать секретарь, анчах сазаба урхла калать. Шираганне пирен тавдумалла, ирози шүтмар Николай Матвеевич. Ширагана юнықсаларны пире оспамасть. Шуғышлат бір мен думаллине тесе райштовком председателі шекленет, пүшне пексе албарать, васказах білімрен тұқсағаят. Николай Матвеевича аван білет был, нумай хуша шуғышлат. Аз илдермесен шуғышы деп ачланать. Пұжарылық сағалы ұн, ехой шуғышы бе ішлесшін мар, ехойне вактебек йонышран ытлашы бе хүделет, балда куда буле. Федор Иванович она хойділен ішлеме ирік парашын, онын вактебек ішне худшынмаст. Тебір жүхне кына тусла асырхаттарад. Шук райштавком председателін эші шымылмар кыткыз, она аван анланат Федор Иванович. Тен шавын бахи йывыр ыйдусене хой татсапа матырыжать. Райком секретаре шахава сейфа парахре. Обкома хуравлама пуле. Ак шырлансене карда тытма пушлазанах шырзаяма юрать. Мерезем ешынат бір. Пуласы пулатте анчах кушулба кайны кыткыз ыйдава хавандан северни гына. Халлихе райком секретаре першалыныш курать. Районда мелиорации станцине ергелемелле. Республикра кунашкал станцизем икке бурынде. Торфкалара шебезем пебе велеше, шурлых дебедеше. Тахшанах тада ике станци ушмалы шинчен самах юмах жүрет. Un бірге Федор Иванович паянах обком секретари бегалашы, паянах. Шук шанжыға жуғатмас был. Була станцына тюрек хирекыларса дардаймастын. Кандур беккиде пулин кирлех, кун бекки пурвара. Пәрі темеше шул каяллашеш республикара кандыр дуса илесібе тимлесе ішлетчеш. Кандыр варрине кондырды облыш сенчен күрзе келетчеш. Терле сорцине тереслеметесенде районда республикари Кона Полясем станция дегенни ергеленече. Станция пулсасын директоры тупанать, унзырбышне пилек агрономчы унда. Химии промышленнеше хавард адаланраны кандыр кирлех пулмаре шыршыба. Она шулсеренек сахалдарах акреш. Каярахпа падерседе хучеш. Станцияде урых немен тумата кирле пулмаре. Станция директоры хучалыха тытсабыма остаскерченде, куншын анатав думалашеш, иге хутлы кандур хевендерселар требыл кирбечрен складсем купалаттарнычы. Пуррине биле кучта хапсынать, дене ваттизем. Ку станция хомла хадырлеген пункта, промкомбината шулса илешін бүлжі Федор Ивановича кам гына үгетлемері бүл, иге гектар шыршынде хапсынагансем тубынчыш. Хавна пәлнебек шүрттер шавыргунда. Анчах райком секретаре станцына бұғытлыға районды ялғышалық техникин уйрымне сықлама хушре, машины сенде салатмаре. Мелиораципе шиб эш министрне чынзе илчі был, шақ шүрт ерсене кыдартыры. Пірремеш шәне станцына сире барат бір, шандаржы министр. Шәне станци балли эшекелі майдаранақ тубынат районда, ширма шатра шучеде шук, печек юхан жив сакыр, певеле де певеле. Пинде тоғыр жырчитмел икемеш жылки шарах пурин күшнеде ұшре. Колхоз председателі земхал хойземех райком хистени бемарінде шаварасы шинчен калашашы. Хомлана пақчашимеше шаварашы де. Пинде тоғыр жыр шитмел білігімеш жылда тадақ шарах елсе бәттірі, каллех хой шинчен асилдерчі. Колхоз председателі зем певедума проекциям тударчыш, шыржывра шулсеренех шыре шабарса тырасы сарылса бычы. Чывашрада улық шаранзене шаварма бігенчыш.
Эше хеле пушынны бекте, пушынны кына жав. Хура жирмана кайса келнеренбе, сисмесірех игерне иртірі. Пленума хадырденші Федор Иванович, әшінче шинсене шырмантарасмар, анчах пленум иртерме әлгіреймері уды жылма тухреш. Пәр ирхине Юрий Степанович шыңкраблары. Ширма күшмине кайса курмаспари, ыйтры был. Мінле ширма күшми, тюрех онланса да илеймері был. Кура кофе пин, она платник сем хойсемех, ширма күшми десе ятпачыш, хуравлары председатель, ондан кулсаячы. Эшле бұшларары, шаны таврсақ, эбир райком секретары хушнине пурнышламаспари, мухтанарақ тавржы Юрий Степанович. Правление халех пырадып, хуравлары Федор Иванович, она білзех. Шофер бензин яма кайны екен, она гараж уменче кетмедибре. Райком секретаре районда тепіршіне эш пушарнышыны самая хумханчы, анчах палхановне пусарма тұрышры был. Пір вырында усыл эш пушарны пушламышы гына, ундан она районебек сармалла, ку самаях ебір ябала. Куншын тадақта ытларақ байхал хумалла. Анчах пушламышы де тепре жүхне шурешех был шаныш барад. Шадан карда ергеллех пулсасын, ун усыне курсасын, шук туман диха пилікне хушармар. Шофер шитре, шула духреш. Юрий Степанович бізіне правление уменчекі цейлчі. Видео урайне сарса пітермесірех платник сене хура жирмана хушардым, дері был албарсанах. Матур, ырлары секретарь, кергуннечен бұхыт бұр, әлгіредер. Эй, алне сульчы был, колхозын шадаге шуреге, районды платник сене илсе келсен де пидерсе жидерес шук. Ку пуплевбе председатель платник сене усасыр эше кушардыне систерже. Шапларахынданчы Федор Иванович анчах шарламаре. Ураба шулепе тухрыш візем вырман херрине. Иртнинче чел-челлараган сайра клеверхал самаях юсанны, үссе сарылны, талкышпех херле пушкаларны. Вармантан тухаган ширма ширлане паденче шешке шаппин вәде турачы турбас вырдать. Ижелеген ширлана улдашырден шадан кардапа пәбелесе хуна. Анадалла ширма сарылать, тебе курыклы, кунда ирози харушы мар. Иртне худенчебек калле келю жүрет, куриген ачар, шинзене эне усрама хен. Юрий Степанович шабырдақтырат, эшехеле кушуменчех хакламаллине хана хакладыр, дед пуль. Федор Иванович шапсалартны юман юбана лыга сабыхать, анчах юби тапранмасть. Тюсме кирле, тюсмелле, таварать председатель. Шакна жеш картларри, юнашар ширмара ишлеше. Унда гушреш. Колхоз председателя тюрех шырлан бушне келсе тухре. Кунда шив жулне пүлесезе шырландан пір метрбек хабарса талкышпех юман чикмек шапсалардны. Унгышынче шырлан бушланать. Шырлане тарын, чухах гусеницылы трактор бірнашмалла. Шурхиши унда әлехи байбақ сигес шук купалла. Анатра шатан кардасен эрежі курынат. Пиллек, вун биллек, шутласа да кыларас шук. Бізем шырлан айкебе, энесем хывны сукмакпа утреш. Ширма сылдымалла барынчы, татах тарынланчы. Сасардык бізен кушу умне, шешке турашын кубисем, юман чикмексем курынчеш. Платник земде кундах, хошыларны, хошетоны, пирус мағырландарашы, хошепери, пилік таранах шарамасланны, хошы майка батырать. Ширма чатра качизене салам, сывлық сунче Юрий Степанович. Здравствуйте. Салам, райком секретарь кашнинех албарса тухре. Здравствуйте, тегенни Федор Ивановича пырысезе шутларыжи. Ширмана пыдандырда керегарги ебаладыри, шүтлет председатель. Эпир пәреге худ тарлама әлгерне. Кушма егорыш пашихлансан, шурым хышма вғыт тубаймын. Шуғышлат біргіштақ, тем бірге. Кунда шүргіне трактора юқтарса каят. Шак шышке шатпи чыдади, херүлленет пилік таран шарамастанны шамрык. Бұл пүшне хашатрантуны пилотка тығынсалардны, хевелбе шунны үйчі хуп хурах. Кушма егорыш ышта. Анатра, бұл ышта пәбелемеліне палладавать. Шутлазах тытрыри, ыдать райком секретаре. Кенеге бехынландарчы бире, калабиш, усы бүлмедеп,
Мандари Юрий Степаныч вишім жул Максим Петрович энине юхтардыне ыйдать хашат пилот кыдыхынны. Ман-ман. Темірбе бетонран пәве бәвелемелі. Бара тюсет. Бетон сана. Биде думат цемент читмес. Шымылтай еспедер. Шуғышлагыштақ. Күшмайы көріш тәрізі қалад. Шыр шул серенех чакса бырать. Анекдотри пір старик лектордан шырменшін хухныне ыйтны беги, платниксем ағылдатса кулсаячыш. Ағыртнех темілі анекдот пәлеші булас. Сирен шал жересі бітмес хула юзет, шәне фабрик заводлардашы, шәне шүрттер купалашы, шыр чагать. Эс шубашкарах кайзагур, пин шер гектар шыреш изе яны. Эс тимірбе бетон шелдеден. Шыржын нимін шеллемеде кірлемар, хириш тавыршы пилот кылды. Анландым, кулан шитуре пір батырсем урлы кашны. Федор Иванович шүрімі хышынчех метр шеклене кушмайы горыш сіксе духре. Салам, хонасене, Малдан колхоз председательне, ундан райком секретарне албачы. Платниксем сазардык шапланчыш. Бригадир бісене ширіп албады дать булас, кут юрек сесенет. Вал хонасене хойын хура күжіпе шадарасладин герчі. Чикмексем педеші шабата сахал. Ирех тиемек айрыш. Тада мен жүхле кирлине біледірі, ыйдать был председательден. Шук. Чикмек тепер бодыр машиныран каямар ерлі. Бодыр? Тада иге машина урых юман падак киде шук. Пушланыскерне тузах бідермелле, тупса бама тұрыжы бар, худшынчы Федор Иванович. Колхоза ыткалакана хабарадын ес кушма Егорич. Юрий Степаныч бригадирдан хораны бек бір удым чакры аллыбе пішшине шапыры. Бодыр машина. Платниксен бригадиры председатель самахине илтменбек лапкантачы. Шиде таврана тедемлесе пушлар тері был юлдашы сене. Лешсем пурти сене илчеш. Хошы чикмек шывыртме пушлары, хошы шышке шапи иртме бігенчі. Шалгым шумыр хышын келсе курыр. Пирен шадан картасем тулма пушлашы, тері кушмайы көрш сы булашса. Кежех сывай шапнин сасы ширматырық хаплада пушлары. Курадыри мен шухли йывыш петнине ыштан тупса барады бісіне юман. Шышке шапи тарама ана каса келе бір. Лесхоз директоры Леонид Семенович урых пір пүленгеде памастып тері. Хой шухшне кичеммен пілдерші председатель. Райком секретаря унын калашывне авананланчы пулушу кедет. Юман неде тубы бір ангулян. Піледін еп, мен бірге шухышланыне шук. Семинар иртерет бір шакширмара. Педем района бухат бір. Иры эш пушларынес Юрий Степанович. Федор Иванович шикленни ағалех пулмаре. Районды удылаптықне шүрли шулса пуштаргалары шеш шалгым шумырда пранчы. Кунзерен тенебегех киле-киле иследеті был. Кондырла чен хевел шундарад, кондырла ирцесінех анышран пәлет туртма бұшлать. Аслади авадать. Ута шерзек аясран сена шеш шылать. Федор Иванович пәр ирхине хура ширмана шитсе келчі. Шатан картасем хойсен ішнехта башы екен. Юхтарса анны шербе шырлансем тулашы. Аялды шышкы шатпизем юшкын айне болна. Усы бурах, пур. Пленум иртерних ишынах района пухынны колхоз председателесене, специалистене хура ширмана илсе кайры был. Хой кушепе курнинеммен життер. Хархинче лайық костюмдаханны кушмайы көрш, экскурсовод пекке бүлчі ыйдусене хуравлары. Шырлане юшкын бадулсан мендавадыр, курыға қатпыр, сирен кунда кеду жүрет. Пәржу кеду кіртмеспір, шеремленет, ненай. Тăгаке мишеденкеларчы, ширимпин енне, ширимпин, херх бакыр хаге, хаклы. Райком секретарі ыты колхоз сенеде хускатренде, балпаллы. Анчах падырмах сиксе тухаса кетменчі был, шук кетмен, чынлазах юман тупмашу екен. Сайратмалы евішсене касса бідерне. Шүшерен чикмекті бар. Пір бұны жулларад, йымрада гаят, оспачы варман хушалыген директоры Леонид Семенович. Тересехенде шер ошынче юманы, шүшейі, йымра пурберек шырет.
Хура шырмара иртерне семинар хышынах районда эрозибек решмели штаб туза кучеш. Федор Иванчын хал эш тада худшынчы. Эшшине бахмасырах кашни колхозра эрози бригады ергелеттерчі был. Пәр ирхине партий обкоменчен шынкыравларыш. Шахава хуравласы бұқыд ирдет. Эсір манзагайны азилдерчі инструктор. Чынласақ манны екен, ойықирце кайны нетесісмен, халенде шырзаяма да юрад. Мерасем ешінні хура шырмаялі шырмана еванса кайме. Анчах ку эш пушламышы гына шуғышлары райком секретаре. Хура шырмара париге пысык пәве пәбелесе лардасшы. Республикара тухсадыраган хажат булышрыдада. Херле сухажы колхозра эрозибе епле керешнишінчен пәр страница жирсакыларчы шунда. Кушма Егорыч Кураков санугерчікне бюджетлеріш. Кутадах партий райкомен хуравне вайлатры. Эшши иртре. Шынтма октябрь уйықынче шынтнычы. Хеле шыдыр-шыдырах ларатезе шухышланычыде шандалык мыскарине пілмехен жав. Кондырдан вошыл-вошыл шил капламы перзе житре, шусаларны юра самантрах шәлгішлендерзе бірақры, пұшланчы шумыр. Шуллахи бек шалгымын келсе тұғад, лаша күші бек хомбаланса шывад. Шынны жерте бір худ ирілсе тұқры, ларасхел, ларма келіне хер бек келіне тұқса кайры. Симісленчі күрік шырма шатрара, вармандан кергуннехи бек комбашыр шишабад, чынлазақ комбашытны еккен. Канмалли күнсенче хулашыннызем, каршинки бе уплюн кададашы. Ял хулана хапсадухны чичи кысы ясен кедеве каллех вармана күшірі, суя ожаба хурт кыпшангы чәрелчі. Суя ожаба кергальчи тевір худ симісленсе вайылчы. Люцерны клевер хире, бұғыдын сырса илеген тетре сирілзесінех шүрхи симіс сынба пуставланад. Ноябр тұршыбек шакнашкал шандалық азапландаржы. Фермысене гусеницылы тракторба абат туртарашы, вылық пағағансем пағылжак таран лапрашырса ішлеші. Стройкысенче кирпич ецемент, темір-бетон плитасене турттарса пыма май едешук. Райкомри кашни эшкуне ятла жура дене бегірдет. Унда да эш анышмаст, сет чагать, строительзем план долдараймашчы. Тар ирхине ирех Федор Иванович шуранах хура жирмана тухса утре. Машины вапур берех шидесшук, шахавра ширныбек вертолета хирлі. Клевер уйне талкыжыбек сухаласа барахна, аран шыралса кашры унурлы. Ширмана анна чух иге учен шуса юкре. Плащеде, брюкейде тар пыльчыках пульчуун. Ошынче хойне хойде варшры. Хере хурлы кашрын, ача осыбе пурынадын. Уяргун пульми саншын. Начар кымыл хывыртсы верелче. Шатан картатытны певесем шүрри таранах лаправа тулсаларны. Анадалла аннышем певесем пәчікрех. Юғаган шыре шүлгесем ытларақ тытса юлны. Савынса кайры хал. Бұл шине тоны сая каймары. Пәркір күнне шыре шағын жүхлі юхтарны бұлсасын, иртне шулсенче мен жүхлі юхны, күшір үмінчі кашарми айып. Кураков шығав шырман бұлсасын, бұлмар бұлдыр шабақ күшмайы көрш пұжареве ку унын парын мандығы тада мише шул хыңтта тумасшы районда. Района таврыны чухне каллех шумар чашлаттара бұшлары келне бұл еп-епе бұлса шетірі. Декабрь варринче жеш хел шыдыр-шыдырларчы. Халханачы бедеген себе күнзен бұшланчыш. Шав күнхине эш бішленетші әнде телефон бұрымбын шынкырдатыры. Үтті хуласембе шихындарны чухнекына телефонискі шақнашқал шынкыравлад. Обком секретарі екен, паян партий обкомен бюрові бұлнымен. Эрозибе лайық кірешнішін сирек ұшса жүреген херлі ялав памайышындымыр. Ялав илні ятпа саламлат бір зіре. Ман шумра ак министрларад, шәне жылдан бұл зіре мелиораци колонны барастет, начальникне тупса қадірле. Шубашкардан тупса барыр, бірін специалист жүк, тавыржы Федор Иванович. Таваным, әбі хамда Узбекистана қаймақадыр.
Министерство валли аран-аран бише специалист тупкаларымыр. Шыра, пире шанса андар. Ялавшында, колоннышында тавдабуш. Капла килешет, шыра, вахыт пурха. Райком секретарь колонны шинчен пайдах шуғышланы. Ыйхы килмен самансенче онада, конада шекілчене, тәреслене. Ярас лисина, бал пулдармалла, анчах уншын кубидехте күренмелле булать, вырыне пәчікшке. Ялғушалық управление начальнигеде аванах ишлет, она улыштарма каллех шингирле. Юрий Степаныч, колхоза шаратсах вармашымыл, тупхайыз унбырынне шин. Кураков пиргиде шуғышланы, тағар жул баренсе бідерні был, вадан пөлуде жүгін. Хойын малашлығы пирги сахал әмітленні, выл бағытришінсен варенмеде шамалақ пулман. Пулманақ жау. Эбир әнде хал вареннешінсенбе тәнче уменче мұқтанма бұлдарат бар. Тен мұқтанма тибіште, эбир тек чухынмар, чук чухынмар. Пір аллы жыл каялла, институт бідернешінсене чабашрат пюрнебеде шутласа кыларма бұлдарны. Агроном земде, инженер земде, зоотехник земде пур районда. Эше ергелеме пултараганны сене тақшанах пышлық сенелардны. Ішлеші, тірлерен ішлеші қабызем, тірлерен. Шапла, диплом илнезем нумай. Анжақ еплерек специалист был. Аслы пілі илесшін аран-аран біренсе дұқныскері, аллы эше шибішманскері, ашы амешы тіккебе институт педерніскері, унын диплом бур. Она жыл парат бар. Кахаллығы хойынчын малдан шуралны болдар манмаспырына бұл диплом илне. Анча хой ішне чыререн юратны шинчен кам диплом барад. Ослы кенегесімпе ларса иртерні канышсыр каша кам шуда илет. Ажу анны паны тарын оса мінле хуплашкаба хакладын. Ку диплома пурны шеш барад. Райком секретарин шакшуғыш шенескер мар. Унгун пуштавра шаврныскер. Анжақ міншін шак самантыра, тебір худ сиксе тухре шак армак-чармак ыйду. Шапла Кураков кенеге нумай була тенине илтне, шинран илтне хукурни мар. Илтрен болсан тересле, шин теменде гале. Федор Иванович басказақ тумлана бұшлары. Шофер эшрен прақса кайытчен шуладухас, шитсе калажас. Шуны юршул жинжи шадықлы-пудықлы вырынсене тегеслесех шидереймен. Шаплах машинысембе тракторсем она чилаях ягатна. Силлеть, самаях силлеть. Кураков ышта бұрынныне піледені? Кушма Егоржи? Шау?